So isusi so bisu kibani the hojiti yamna kogi mipaningai oiba mana kogi Myanmar am India gi kogi boundary si the experience ki wafum ma lak pasi marwena India Indo Myanmar border dam pithopu gi wafum kuki in fi sandel na yaning the wafondroli marwena border pillar 65 and 68 hariba sigi marakta kogi kilometer mari rongi square kilometer mari rongi lamsi to experience to na wi wafam doni hai ri pause je kamai yeng be si manipur gi masigi matang da hairodi masna aina thamning mom khakti ko manipur gi territorial boundary na traga territorial kenosima di masi nga kadabani ko kadabani haibasi international treaty adegi di maze agreement ki leriba points mayam lere ain gi bameng degi di ko adada ain gi bameng haibasi na ain gi bameng ni ain na taba physical occupancy na political bameng am su leri bo luri ba poti akoi na masigi akoi gi people nga kadabani kahen ba yaroi na lauri ba miwai kanglup asigi physical occupancy si kara wai lady ki have issue sine was amaru ise asi akoina physical occupancy si lady bra masi akoina physically protect taw khoi gi kano da so dokhondar ka pata da ki dokhondar na chawe haibam le khoi ka ai ka lam gi kari yena pa ka si da dokhondar ka pata da si pata dokhondar na chawe haibam le ko pata da rai dun ain heba dokhondar rai dun physical occupancy ne physical occupancy ta dok bangam dradi mana matam gi matungina madugi matungina magi ain olakadori ne bo aduna posi akoina kayam na dokhon to wangami ki kayam na occupy to wangami ki kayam na magi occupancy to kayam lady gi haba poche masi gi pangal si gi makha pona magi ain do lakadori matam amada akoina occupy to wangamamba akoi gi occupant madugi occupancy dugi magi shakti pangal leram baduna maram kan ain do tholai ne ba madugi ain do hingal le hobai wani madugi physical occupancy du ma har kanda ain du kayam gi hingal le ge have another occupancy ma tholo pakanda another ainam tholo kane ba sigi posini yamna khoi ne na dei pose political issue hai sai sine ko ain gi wang ma si de political issue ma le ri ko masigi pangal sine ba khoi da le ri pose ain da di hoji manipur gi border pillar number adu ada manipur si hana mari pre state ni adu ni ada mayam le gre ko adigi article 3 na sok pangami ngam de 360 da adu yawi ada international law da adi UT policies da kari da mayam am le gre aduna ain gi wane bo adugi ain du sisina bangamba adugi ain du panghan bangamba madugi pangal leba madugi political power ama madugi political occupancy ma di changi bo ko adugi potu laitari hai puna maksam ta yaro e law bun sai da lepaga natraga koina kaigu makhara taw bun yaro e bo ko masigi posi akoi da masigi pangal kyam lei gi ha ba sai wahang ai gi still ai hosi shutum hangi bo ai su madugi patu da ama oina dum kari to bungam ni ge sai thanda hangjeri e bo ko ada aina masi kemta occupy to bungam da adi mathata india gi de hoji madugi diplomatic relation da madu thado khar kan da kai moi da kai oisaba lei kamai to ha ba indian state ki ming di yenga di kamai to rongani si mayam si ko nei na ba change bo ko adugi padu da koina masigi political occupancy gi magi shakti pangal mayam singa se aina yaroi adu tawroi kuki inpina natraga adu na adana manipur gi kokomi na natraga UCM na amukona adu any labor political party na BJP na congress na manipur MPP na leidana ko manipur kai bi yaroi manipur gi si tawroi haiba wadu na tongan ba maneba adu na magi leriba feeling emotion sentiment tu ne ko madugi emotion feeling sentiment sing ado madu physically madu occupy to bangam pangal ontopam sangeba madu ontopam ngamdradi akoina posing ase prithvi gi map ase sahi sama khuding gi sahi yang khuding gi magi ohongba adum leyeba ko magi leriba magi occupy to riba my group natraga magi idea adugi magi interest ki matungina adugi ainduna sanga salo to tongan ba manebu ko atuna aikoino ji tarka ledi haiba area si dominate tawno hona ba kanda masi area si kayan dano hona ba kanda aikogi political power aikogi political occupancy do madu karai da ledi ge do madu hana idi ai make senga ninge ba ko adu kandu da aikogi lamgi kari gi make senga ba adum lakane ba ko ai sumaina ai thanagi